Misija 14 se nadaljuje v Ljudskem vrtu, kjer so se prvaki v zadnjih tednih izkazali z izjemno učinkovitostjo. V zadnjih 3 tekmah v domu prvakov je zasedba Krunoslava Jurčića zabila kar 14 golov. Rekao sam, nije samo bitno da pobjeđujemo ili igramo, da osvajamo bodove, nego je bitan način na koji to radimo. Naši navijači moraju biti zadovoljni. Pokušat ćemo nastaviti to u nekakvom atraktivnom smislu, međutim sad su nam jako bitni bodovi, moramo biti dosta pragmatični. I ništa, opet još jedna poruka nakon ovog derbi nas čini još jačima. Mislim da smo pokazali da smo ekipa koja ima glavu i rep, da smo ekipa, baš da smo ekipa prava, koja može reagirati u različitim situacijama. Ja sam nakon ove utakmice još veći optimista nego što sam bio prije. V boj za nadaljevanje odličnega trenda proti neugodni in napadalno močni Gorici bodo prvaki sicer šli precej oslabljeni. Derbi je terjal visok davek, tako da moštvu tokrat ne bodo mogli pomagati kaznovani Petar Stojanović ter poškodovana Mitja Viler in Dare Vršić. Bez obzira koliko se ja osobno ne bi želio više baviti derbijom i tako pripremiti svoju ekipu, jer dolazi nam sutra Gorica, opasna Gorica koja zaslužuje svaki respekt. Ipak ove posljedice nas tjeraju da i dalje uživamo pod navodnicima posljedice ovog derbija i naravno da, bez obzira što ću ja još jednom ponoviti, da se opet ispričavam svim učesnicima tog derbija, uključujući i suce. Ja postavljam jedno pitanje, ko će se meni ispričati? Ja sutra nemam 3 igrača, a igram bitnu utakmicu. A ta 2 igrača koja su povrijeđena u direktnim startovima igrača suparničke ekipe, za koji ni u jednom trenutku nisu bili sankcionirani. In prav na dvoboju v Novi Gorici je Kruno Jurčić z zmago debitiral na klopi Maribora. Pred tokratnim obračunom opozarja, da je Gorica zelo nevarna. Pripremali smo ova 2 dana najviše u smjeru da zaboravimo taj derbi, da se maksimalno koncentriramo na Goricu, da se maksimalno koncentriramo na ove 4 utakmice koje nam sad dolaze svaka 3 dana. Možda pomalo neugodne zato što nam i Gorica dolazi potpuno svježa, dolazi nam opet za Vrč u subotu potpuno svjež. Mi ćemo biti u tom ritmu svaka 3 dana, odnosno 2 dana i bit će dosta zahtjevno, međutim ove povrede su nas malo poremetile, međutim mislim da imamo dovoljan broj kvalitetnih igrača koji će moći izdržati ovaj zahtjevan ritam. Maribor Gorica, Ljudski vrt, sreda 17:30.